terbesar untuk Puan. Apa komen Puan sebenarnya? Apa nasihat Puan untuk orang pening kat luar sana? Sebab orang pening ni, orang pening hanya orang pening je yang tahu macam mana dia rasa. Masya Allah. Even macam dekat kan, dia tanya, you rasa apa lah? Saya saya nak bagi macam mana situasi saya rasa, saya tak boleh cakap. Saya kata, dia macam hanyut, tapi hanyut macam mana dia tak boleh rasa. Tapi macam sebab bila kita hanyut tu, sebab kita pernah rasa sihat, yang kita rasa okey sekarang aku tak sihat, dan banyak aktiviti macam saya pun sebab husband saya selalu outstation, semua anak-anak dengan saya, tapi bila saya hanyut tu banyak kerja yang saya tak boleh buat. Kesian anak-anak, kesian keluarga, kesian office mate yang kena cover. Sebab tu saya nak cepat sembuh, sebab saya tak nak saya menyusahkan orang lain, dan saya tak nak macam apa doktor cakap tadi, saya tak nak beliau akan merebak jadi macam stres kan. Sebab saya contoh, saya makan ubat saya stres, sebab saya kata aku tak selemah ni kan, aku tak selemah. Tapi dia kena kuat semangat lah, mereka kena kuat semangat. Kena cuba, dan saya rasa lah Dr. Bellex ni, sebab saya tak mahu pergi hospital lain, tapi saya rasa sepatutnya dia di apply oleh hospital lain lah. Sebab saya tak tahu, I reserve my comment to other hospital, tapi based on second attack, saya tengok sekarang ni saya berubat dengan hospital yang sama. So first attack sama, second attack pun sama treatment. So I rasa this is not the right treatment. So maybe boleh diperkembangkanlah Bellex ni to other hospital untuk di-apply. Sebab saya amazed lah dengan dia punya recovery dia tu. Saya pun tak expect saya akan sampai at this stage today. Allahu Akbar. Barakallah. Oh, Masya Allah. Sebenarnya kan perjuangan kami ni sebenarnya perjuangan yang banyak Allah tolong. Sebab perjuangan kami adalah solat secara dalaman. Tapi Dr. Zu tak nak rigid yang mengatakan balat ni hanyalah solat, sebab Dr. Zu nak semua orang boleh sembuh, Muslim and non-Muslim. Tapi your propose is very good, because setakat ni dekat hospital pun memang tak implement balat sepenuhnya. Kita tak boleh paksa orang untuk menggunakan, sebab Dr. Zu sebenarnya dah dihantar ke UK tu oleh USM untuk belajar. Ilmu tu yang kami balikkan balik untuk ganti rugi apa yang government telah invest untuk hantar Dr. Zu selama ni ke UK, ke London, bawa anak 2 orang masa tu, husband. Tapi bila balik, untuk kita pesan untuk orang guna dan berubah is not. So this lot actually dengan masuk dalam TikTok everything adalah a good awareness untuk semua orang yang mengatakan bila pening bukan ubat solution. You need to follow a good protocol and optimal management, which is balance exercise. Kalau 10 tahun dulu bila Dr. Zu balik London, Dr. Zu propose dapat buat exercise, orang akan cakap, alamak, Dr. Zu mentang-mentang lah dia train dekat UK, balik suruh buat exercise. Sedangkan dia pun body besar, yelah sebab balik bukan untuk kurus, balik untuk hilang pening. Dan you bayangkan, kalau lah you punya hanyut ni sebulan, you tak boleh bekerja dan servis, you akan merugikan ramai orang. Sebab you punya skill jarang-jarang. Betul tak? You are professional. Mungkin Dr. Zu lah. Katakanlah Dr. Zu pening sebulan tak pergi tengok patient. Impact kan? You tak boleh kerja. Itulah sebabnya you punya ayat sangat menakutkan, Dr. Zu. Saya nak sembuh cepat. Sedangkan you dah kata, you dah pergi jumpa ENT, dah pergi private, admitted. Jadi saya takut. Saya hanya macam bismillah, saya dah pesan, sekiranya anda sembuh, itu hanya daripada Allah. Kalau tak sembuh, maafkan kami. Sebab you punya expectation sangat tinggi, tapi Alhamdulillah, sebab Allah masih nak tolong kami. Maksudnya improvement 90% within 6 days, for me is very amazed. Itu hanya daripada Allah. Kami tak buat apa-apa. Kami perantara. Dr. Zu ucap ribuan terima kasih to all the balat trainer, Cik Rosli, Aino, Cik Tin, Cik Fahmi, orang yang paling kuat. Alhamdulillah, barakallah. Dr. Zu doakan semoga benda ni berpanjangan dan bermanfaat, dan semoga Puan akan terus berbakti untuk kita punya whatever skill, dan kita sama-sama berjuang dan berjihad, insyaAllah. Barakallah. Jazakallah. Terima kasih banyak.